Potegni ga na Anteni Štajerska. Opravilo. Kaj piše gor? Skuhaj nam, kje vam lahko skuham zdaj jaz? Kaj pa piše? Kaj pa je to? Ne vem, da je pomme de terre krompir. Ja? Grand avec repos, to pa ne vem, kaj bi bilo. Pojma nimam. Avec je z, grand je veliko, kaj bi bilo? Skuhaj nam veliko. To je Google prevajalnik preveda. Sam, če ne veš, kaj je tole, ti lahko dam Joker koverto. Ne znam francosko še jaz. Jaz igram v Franciji in govorim angleško. Vse mi tudi ne, pa smo dali Google Translate. Ja. Vidim, da Pa je Google Repop ni prevedlo. A ja, repa je to, kaj? Repa. Joker. Zapoj eno kitico božične pesmi. Imamo zdaj 3 inštrumente. Ojoj, Ukulele. tole poprej. Kaj imaš ti, Mato, tam? Tudi ima neki. Mato ima tudi. Ne, to tudi ne rabim. Tole bo... Tole nekog znam, tale mali. Ajde, da me priklopijo, pa da gremo na potegni ga. Dame in gospodje, to ni najboljša klaviatura, tako da se opravičujem za vsak škrt, ne. Ok, gremo tako, da vidim, kaj bi nam. Jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle, 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 jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Yeah! Bravo, bravo, bravo. Antena Štajerska.